reka mbifurize kugira uwa mbere mwiza cyane. Sporting Catalunya iragaruka kuri match ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Real Sociedad nimugoroba kuri Anoeta. Iki kinyamakuru kikaba gifite titre ivuga ngo abayobozi ba VAR. Ikipe ngo ya Real Madrid ikaba yahawe penalty iri très doute, nukuvuga ngo ishidikanywaho cyane bikomeye cyane, kugenda bararira bya hato na hato abasifuzi bakabyirengagiza. Iki kinyamakuru kikaba kivuga karengane kose kakorera ikipe ya Sociedad kuri umugoroba, ariko ni mu nyungu za Barcelona nizo bavuga abagabo bi Sporting, numva nawe ni Catalunya. Urumva bakavuga ko ikipe ya Sociedad yananiwe kwishyura kabisa kubera VAR yabiteye. Bakavuga ati penalty yakoreye kuri Vinicius ntibayemera. Igitego Karim Benzema yatsinze ni cyakaboko 100% bo kariko babibara. Ikipe rero ya Sociedad rwose ngo bajyandiye n'igitego cyari cyo. Ikinyamakuru cyo kabisa kikaba kibasiye ikipe ya Madrid muri iki gitondo. Mundo Deportivo nayo kuri uyu wa mbere iragaruka itubwira ngo VAR yakorewe i Madrid. Iki kinyamakuru gikunda kwandika inkuru za cyane za Barcelona kikatubwira ko VAR yahaye umugisha intsinze 3 zeruka zose za Madrid muri championnat. Ati Real Madrid iyoboye kubera VAR, ntagaruka kubera ubushobozi bw'umupira ikina. Ati nyuma ya crise cardiaque, nyuma ya crise y'umutima bari bafite muri iyi minsi 8 Barcelona iyoboye, ati babigezeho. El Dario Vasco, ikinyamakuru cyandika amakuru ya buri munsi yari mu mujyi wa Sociedad, kikaba kivuga ngo abasifuzi bahanye bikomeye kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma ikipe ya Sociedad. Ati bahereza Real Madrid kuyobora La Liga, ati tavunitse na gatoya cyane kabisa, rwose yicaye uko ibyumva ikora ibyo yishakiye. Ikinyamakuru Gol nacyo kiraza kituzana inkuru kitubwira ngo gifite definition nshyashya ya VAR, ngaho irebera nawe urambwira. Video assisted video, akaba rero ngo nibyo bivuze VAR muri iyi minsi. Mpaye nkawe ni hatari. Reka tuve muri ibinyamakuru birira nk'ubuhinja twimanukira twisubira muri Mundo Deportivo, ikabitubwira ko Barcelona iri gukora ibishoboka byabo byose ngigurishe vuba Philippe Coutinho ndetse na Jean-Claude Todibo bateje mu ikipe ya Schalke 04. Mundo Deportivo kandi yanagarutse kuri Frank de Jong, akaba yamaze kuvunika. Iki kinyamakuru kikaba kivuga ibyumweru 2, akaba rero ashobora gusiba match hagati y'eshanu ndetse na match 6 bitewe nuko calendrier yegeranye cyane. Sporting Catalunya nayo ikavuga ko uyu Muholandi yavunitse mu byukuri, ikaba yitubwira ngo ni hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 3. Marca ikinyamakuru cy'i Madrid cyo kiratubwira ati abayobozi, ati intsinzi ya Madrid ku kibuga cya Sociedad ibifashijwemo na Sergio Ramos ndetse na Karim Benzema, akaba aribo bafashije abafana ba Madrid kwitereka ku mwanya wa mbere wa La Liga. Iki kinyamakuru ariko nticyana buramo gushyiramo akavare rwose, kivuga ko VAR bitagenze neza cyane, kitwaye neza cyane kandi ngo ku mpande zombi. Arewe AS kandi nayo y'i Madrid ikavuga ati dore abayobozi bashyashya, atari ko harimo n'utuntu tutagenda neza dushya. Akaba rero bavuze rwose ku ntsinzi ya Madrid yatsinze ikipe ya Sociedad ibitego 2-1. Ari nako kandi ikinyamakuru kinavuga ko Madrid nubwo itakinnye match ni yose y'ubuzima, ariko ngo yakoresheje experience bituma iyobora La Liga. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa nacyo nticyakiburira, kikaba cyahise kitubwira ati Benzema ntagahagarikwa rwose. Nyuma ko rero Madrid sinzi ibitego 2-1 ikipe ya Sociedad. Ikinyamakuru L'Equipe kiragaruka kitwereka ko ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kugaruka, abakinnyi bava mu biruhuko, itangira activite z'umupira guhera uyu munsi. Marco Verratti, Neymar, abari bari mu biruhuko byose mu majyepfo y'Ubufaransa bamaze kugaruka, harimo Di Maria ndetse na Leandro Paredes, ngira ngo uri kubabona aho bari kuri Mediterane, Mane Icardi, Thiago Silva n'abandi bose bakaba bamaze kugaruka. Edissa Gana Gueye wari uri mu gihugu cya Senegal wabo nabo yose bakaba bamaze kugaruka, rero bakaba bari butangirwe na protocole yo kubapima. Reka tuvanga twekiza mu gihugu cya Portugal. Ikinyamakuru Records kikaba kitubwira ko ikipe ya Leipzig iri gushaka Gonzalo Plata, akaba ari umuwinga ukomeye cyane kabisa w'umunya Equateur ukinira ikipe ya Sporting Club de Portugal. Akaba rero ikipe ya Sporting Club de Portugal tayari kwaka miliyoni 45 zose z'amaero, akaba ari zishaka, hanyuma itazibona ngo yifuza kumugumana ikazamukinisha sezitaha. Cyabakuru Record kandi kirakomeza kitwereka ko tension yazamutse mu ikipe ya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani. Cristiano Ronaldo rero nkuko ikinyamakuru cy'iwabo kibivuga na Maurizio Sarri ntibari kumvikana, ntibari jimbizi nyuma yo kubatsinzwe ku mukino wa nyuma, ibintu ntago bimeze neza cyane. Reka kandi dunakomeza mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport ikabitubwira ko Inter, Lukaku, Lautaro imbaraga. Inter rula power, uvuga ngo ni Lukaku, Lautaro. Abari nibo batsinze n'ibitego 2 byombi batsinda Sampdoria ibitego 2-1, Lukaku ndetse na Lautaro. Lukaku ahereza n'icyubahiro George Floyd, ngira ngo urabibona. Lautaro we akaba yahaye message papa amubwira ati rwose umunsi mwiza cyane baba papa. Ari nako papa we rero yaje kumusubiza amubwira ati nihe mpano nshobora gusaba. Lautaro nawe aramusubiza kuri Instagram, ngira ngo urabibona aho ngaho amubwira ati ndagukunda cyane muze.
La Gazzetta dello Sport tubwira yuko Antonio Conte yamaze kuvuga ati tugiye kumenagura ubuzamu bwose hano mpaka season irangiye kabisa, tugiye gushota izamu tubatwika amashoti, tugiye kumenagura inshundura zose, tugiye guhiga intsinzi ku bintu bwiza. Ifite match 12 ngo bisigaje gutsinda kureba ko yatwara igikombe cya champion, irasaba kuzitsinda zose zikurikiranye. Bonne chance. La Gazzetta dello Sport kandi irakomeza ibwira Maurizio Sarri ati ijoro rya kugendekera nabi cyane utsinzwe n'ikipe ya Bologna. Ikinyamakuru kikakimuburira kimubwira tugomba gutsinda iyi match kuko kugira ngo uhagarike ikintu cyitwa critique cyose kiri kumanuka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Tutto Sport kandi iragaruka ku magambo ya Maurizio Sarri yavuze ngo rwose sindafata icyemezo. Ikinyamakuru rero kikaba kibyuriraho kivuga ati nyuma y'uko uyu mugabo Cristiano na Douglas Costa bari kujya ku mpande, noneho Paul Dybala kari ujya kuri point, bakamubwira ati refata icyemezo noneho uhindure Dybala na Douglas bajye ku mpande, Cristiano ari ujya hagati yabo. Muturage bakamubwira ati rero nta kosa na rito ufite kuri Darara kuri umugoroba gukora ikosa ryari ryose ku kibuga cya Bologna. Corriere dello Sport yo ikaba yunga muri rya Tutto Sport, ahubwo yo noneho yataka Cristiano na dati we Cristiano fata icyemezo, bari wowe ubwira umutoza ko ushaka kujya kuri point, ati turagukeneye kuri point yari kubona ushaka ibitego cyo kujya ku mpande uri mu biki. La Gazzetta dello Sport iragaruka ku mutoza AC Milan wamaze gutangaza yuko rwose priorite bafite no kugaruka ku mugabane Burayi muri iyi season, ngo bagomba kubikora muri iki gihe cy'imisi 40 ribuza imbere. Mira Sport ikabitubwira ati sama mu mujyi nyuma ko Everton inganyije n'ikipe ya Liverpool ubusa ku busa, kikaba cy'amakuru kitubwira ko rero Liverpool itari butwara igikombe muri iki cyumweru. Birasaba ko Man City itsinda ikipe ya Burnley uyu mugoroba, hanyuma Liverpool igatsinda Palace ku munsi wa gatatu, noneho bakazihurira ku kibuga cya Etihad match kwikira Liverpool ikareba ko yatsinda Man City ikahita ireba ko yatwara iki gikombe cya champion. Ni imibare myinshi cyane ahangaha. Daily Mail nayo iraza yungamo itubwira ko Liverpool igikombe kugitwara byigijwe inyuma bitewe no kunganya n'ikipe ya Everton. The Sun kandi nayo iraza yungamo itubwira ko Liverpool ishyize mu mwanya mubi kabisa wo kudatwara igikombe kuri Anfield muri iki cyumweru, nyuma y'uko rero inganyije n'ikipe ya Everton ubusa ku busa. Ikinyamakuru The Sun kandi kikakomeza kitubwira ko Matteo Guendouzi ashobora guhanwa nk'uko Daily Mail nayo bitangaza, ikama itubwira ko nyuma y'uko Mope ashyamiranye na Matteo Guendouzi akamuniga, FA ntijya yemera ibikorwa ibyabyo byose bitajyanye n'umupira w'amaguru mu kibuga. Ikaba ikinyamakuru kitubwira ko bishobora kurangira rwose Matteo Guendouzi akubiswe match 3 zo kujya hanze. Ibinyamakuru binahwihishika rero match 5 usanga arizo bahita bagukubita, aka rero bivuga ko ashaka guhanwa izi match 3. Ikinyamakuru The Sun kandi kirakomeza kuri Frank Lampard, akaba rero ikipe yatsinze ibitego 2-1 ariko ngo ntigeze yishimira amakosa abasore be bakoze batsindwa igitego bameze nka hari impano bihereye ikipe ya Aston Villa mu byukuri yatsinze igitego cyoroshye cyane. Daily Mail nayo ikaza yungamo kabisa mu nkunza cyane ya Adrian Kajumba, akavuga ko Frank Lampard yishimiye abasore be baje basimbura, harimo Christian Pulisic waje agatsinda igitego ndetse akanatanga n'umupira uvuyemo igitego. Akaba rero yishimiye abasore be binjemo basimbura mu byukuri, anavuga ko izi resultats zigiye kumufasha kukina n'ikipe ya Manchester City ku munsi wa 4 bameze neza cyane. Ikinyamakuru The Sun kikaba gisezerera Sane mu ikipe ya Manchester City, ari nako kandi kivuga rwose ko batazagura. Ni magambo ya Pep Guardiola rero mu kiganiro n'abanyamakuru, akanavuze ko Sane naramuka agiye nta wundi mukinnyi biteguye kugura, kuko ku mwanya wa Sane Pep Guardiola yatangaje ko Raheem Sterling, Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Zinchenko, Gabriel Jesus abo ngabo bose ngo bashobora kuba bahakina, ngafite ibisubizo bihagije kabisa kuruta uko basimbuza Sane undi mukinnyi. Akaba kandi rero abasesenguzi mu ikipe ya Manchester City batangaza yuko ikipe ahubwo bishobora kurangira iguze umukinnyi uza gusimbura David Silva, Foden agahabwa umwanya uhoraho anyura kuri wing asimbura Sane uzaba wagiye. Ikinyamakuru The Sun ati nta style nta bugeni nta kintu na kimwe Arsenal ifite, wone Alan Shearer. The Sun kandi ata makosa ya Sanlerhi Raoul akaba rushinzwe imikino mu ikipe ya Arsenal kabisa, harimo kugura abakinyi amafaranga menshi bakabatiza, harimo gutira nabi, harimo kugura nabi, agahinda ka Mikel Arteta. Daily Mail ati mentality iri hasi ya Arsenal. Ibyo byose ntuze gucikwa na Stress Foot kuri umugoroba kabisa saa 12 kugera saa 2 kuri Radio 1. Nkwifurije kugira umunsi mwiza cyane.